Okay. Well, said you know me in see corner. Oh dear, meba. Sisiano waba. Na wo homedo do nti wo dear ma me fa Jenike FM. Na me ma e ma ne Jenike syrup ni bi na go no nom. Ene sen wo ye oba na ukofi kire. Ufichiko no ensisi so waya ase eye wo ya drubre beba emma ada wani na so na akogu animu ase wo badwam wo de ye Jenike syrup ni bi oba pomasom nenom na emwa wo libido atenka ena atekwa mesewa da ba bia koduro bia no Jenike syrup betwe no ednapa wanya men pause na chese menopause no mesewa eba enema bebre na di akire ma wo ma me bi ana wo ankase wanya bie no nom bi na ebeyi ohaw no wo menopause mu nyina afri ho modem ho pa wudem no fie dumie no oba wuntumi enfa bi 0597216047 0597216047 na yeni enkomo sese de akua doma wa home enti waba akua ma na hoye nyame adom mako kambe so jaguso na ka ba bia wo bia no se de wo pampa mesi adare wo no ma ko nyamu abotere beni abresa na ma friend doctor na me na me ba betua ni TNT ni ade aboka wo be se kwan aba na baby akua na no wo di asamba daye ma me pacho han na wo kamba ne bedru baby na chese abrantie bi edi ba mu ne ma ne ba ewo wo manim ma me pacho han chire ye kwani a eho no ono na aba ti chire kwani a wo fa so a wodi hia sa branche no woni ne nyemoye ne wo ka chire wo bepem ne yenkwa mako me dabo no ya bedwafo nyina ase ya daso ene sa na mai bi wo ye honom na ofilim enti wo firim no obi a ko hokochia enti ye kochia ye nanumle na obia ebe kofie no na me pa cha omi hu boy Razak yesu ya ne wo ho no mo dada enti me pa cha wo ne medi nkomo kakara ena eja oba ne be ma de me pa cha wo de mpnasam to manim fansa na me sumi kunu no koye no na obia ni menchen na aho kire su nti ene ma we nyina e bai o kan ye na eja me so meti ase ma no enti mi mpokura mi di nkan Kofi kura ansana wono ebaaye enti fi wono obato aso 3 times mi a mi hwa masifi ti ne mante no na ma nyinse ebaaye eni e me ka kire no adaji ni poso e ma ne twen se kan kura sa me ya obetwitwa me asam de kwato committee fu anim ye koye omu ka senke yanko ye test ye bi afi obi okokan ye ne yetenase ya na entokwa ebufu aba na entokwa aba na yanko kan bium sese ma de ha me ma me de ba wo hia akora no ba bi ya no wodi natam me so no obehia me ya no wodi matam asam no ka che woni akora no atani ben me suma yi akora yi ene me be ya de we ni di nachi no wo hu na an we afiafin we de si de o ma be fra me memu ama na yeye me de me ma de o munya afiafin se yo me wo awo papa me nwu ba bi sei ti ma me pesa no kora ni nyina ada adie enti na ma me so me de boy ne ba ya me ma wo no so de ebetom se be ya wo no so be ba ne ehunu no kora ewom na afa de etu akotwene de etwene na atani no etu atwa medase eno ano no wahunu madam pacho enti wadama adana mokoko hia yie nase no na ye we keeping me pacho debi enti sada no ana Razak ehu wo ho a wo se wo pe me pacho an okay wo se wo pe sada no anso na woni ne Kofi eya sembisa me pacho an adana me pacho ena ne Kofi ena ne kodai dana okay why fie na mokoye me pacho first day na ye koye ne de me ba no na bla ba ko amane dan e Fred Bunga ti me ba be ma panyini me ne wo sei ba panyini ti na akora no mpokura ni ho no mti me hwese o papa edan de
minti minene enkoda wom ti maame ne ko me ba ne dem ho enti me ba no korate e ma ni bebusai e ma Razak ka so obebo na twetwa no ma bunga ka chense so wonim no de ne nsa ka akora na enye papa kire se dan no wo no ne dan no odi ama akora no ne se wo wakodem ne sa akora na hunu ne se so obebo no di a wo bona wa na akodem me pa cho Razak me ne na akodem ne se enye se bi a ono enye me a nku wonim edem okay enti adan na wono ase wo pe na be ma se oba pa be ma na de oba ne kofie na wode no ko wu fie akoda wo ba ede mami pa cha ho ne mfunso kakra wo no se woni na anko ne fie ni pa cha na unim se Razak na wo yere mami pa cha na minim unim me pa cha se ne anu nti na wa ma no unim se ne yiri wo fie wa han dan yo se wabo ekrase dan no timu unim se one ne yire ena tim anu nti na wani na chi ne na anko fie no na ma akwa me pa cha o so onu so ohun se wo yere enu onu so be fa mi o be ma se wo bu yire pa hu se wo yire a wo firi wo yire na chi wo firi wo ba na chi kure wo kasa da bi abeka kire wo yire no ofie na ebo atoyem okay but se oba bu ne ho a wodi be ma wo yire chi ya wo mu nyina free kuro baako moti kuro baako se be ma mu emu ne ho a ena ofa ne yire chi ekokofa oba afoforo acheso wo mu oba no na oba wo bu ne ho ekokofa be ma owo yire nipa cho debi na se mu yiri nyina mu nipa cho han wosi ahu kire nti wada ma Razak adwuma ben no ye mami pa cho send ye wono na ti he yo Akoma FM 87.9 be ba no so but wo kasa dia wo keka ye mu na mi ye bi sa question asa ma ba ne so wo se ose wo pe no ahu kire nti meaning se won se kuromu wo ni nyina ne nsem wo bi enti se ukọ ne ho a wo betumi asolve wo issue no e de ama wo problem ne ya ho kire no wo betumi ayi afiri ho ama enti na mi bi sa se Razak na adwuma ben no ye mami pa cho ye kuye ni okay onu ankasa na wo acres of land or yeso adwuma na owo nkofo ne yomo ye adwuma nipa cho no ane 87.9 kumasi o wiskapa ho nipa cho mini oba ye no o ma odwetri nipa cho debi ada se anye fe woni no atwempena kakra for bosumen pense wo yiri nti mami pa cho wanche anche be abosumen minini shi a 3 times pe free ho na mama na ni nyina so e wo ba ne dem nipa cho debi okay first one na your ban dem ba mienu na aka na ye wunu ukunu dem nipa cho na masi tu hada dada enti sa dan ni ne wo ho a na me ba ne bedem ti wo ho a na akoda bla ne dem enti dan na masi ni tu mu yi ne ne free mu no ho no na me ne da ba mi kunu wo sei ekete so a me ne da ye die obetimi aka no kore me ne na anko hoda na che se wo kunu o because me jira one no asem be say questions ya men komeni ati Razak ma what to say ekriadoma minua no ntia me de me man sa no minua de ekriadoma minua pa no nti me fans be no kra ekriadoma sa te na se wo kan 87.9 kumasi we ya no say Akoma FM 87.9 kumasi okre bi pie ba bi tinka sa no kra na kakra na kra bi tuma gina so kra wo anse di na mete ya me frɛ wo no me ka se papa bi frim sa dane na menene ye de ehia ti se obegina nyame so aka no kra de sa de na wagye atum no mo makwan ma kurom hofo na nka se o one o mo hwɛ pa mu na do mo confirm say papa ni frim di na he na mo te so be compreni kuro no me pa che wo beda ho wo de to bo ase e beba ho be ma akwan ni o pe so ye
Yanko. Ama pacho must be no kwere ya asem. Akoma FM 87.9 kumasi. Dey na papa ni free man. Na ehia ho no. Sa dey na ne da menene mpena twa no kan tenten shas. Enti beginning no kra na epie so onyema committee for ba mu no. Na me be se nka o confirm gitum se sa dey na me sem ne ye den. Ehia hobre na enche na within be 2 to 3 weeks. Entranka se committee for no kra bam na se bia yekotwa scan na ka ho no kra betima ya den. Apie. Sanse unu obi a share within 2 weeks to 3 weeks. Na Kuruma blue by Biasa or so than Akoma FM 87.9 kumasi. Nti yekotwa scan na ebi hu mra dodra nyensan ne ka ayeden adi. Ama committee ni ba akoba me na ase obeka ma me de me kire ne musa da me ne wote ha me kan ya. Ama committee ne ba ho be bisa ama ogitum se da wo kan se me se da na papa ni frame sa da na ayeden. Woni ni shia. Afi dru da ya hyese yenkotwa scan na fau Wama. Ama committee na ni kra be ka chem Zak en ha ho na disturb no be so yeden or disturb. Akoma FM 87.9 wa ma no wa hu ni biem wa meka ho asem biem wa nko report wo biem bepem ne sa metira ya baabi so akwatena baabi ononom ne nsan no atena ho asem me poto no asoro ko na me pa cha mi ni mo mi fancy akua woni nsa no ma me pa cha mi fancy enti na otiri mu emre no okay enti committee no ho no why na de wo koye akua no na de wo ko committee fo ne ho patrojo se one wonyem wo se wonye patro okay na wadama Akoma FM 87.9 kumasi. Drubo so me ma me na so no kore ana me ka kire se Herbal ye sa da na ne empra atwa hyase adana na mo start twempena ena mu gyae breben me ko no ho sa papa ni film na me no ko ho na de man ko no ti woni ne da ba ko once was it threat ma me pa cha Zak kasa eyetro won hwenya mienu no wonka no kore pa so okasa wan na yetro sa woni ne da 3 times wa no kore de e wo ha na waka we no ne sa no so o ma ho for life so mo ankasa na TV we hu no kore wo entina momani mempe no kore ntia wo ba ho no modia wo ba ho no ma ekrom ho fo no munti ho na mebo adena ya ka say munkotwa scan na ye hu no biemu Mami pa cha obusa ne se wo hye o mu hye date se eda se ni ye ko ko committee for no ya hye date o mu ka so o mu be frɛ no o mu frɛ no wo se Razak se wo ya ahobo nti wo ya ahobo a o mu be frɛ me ne yakɔ o ma de nyina akɔ ne yakɔ ye busa ne se o ka se nne na wa ya ready ana se kyena ne wa ya ready ya wo nti wote wo no a committee for no fa report bi asan wo no wa san ko bisa wo mo se na mo frɛ Razak ana brebe ne ye ko wanye follow up bi abiem Mami pa cha wo mu fra asem no e ma ne ye ntokwa wodwa na tali mpokura wo ho no mo ye ntokwa gidigidi e no obi ya sole ho wa twese kan be mpirenu sese mi di agora wo betwitwa me pa no no won pe ma fiefi akora fiefi bia won fie di enti adan na wo se wa nkɔ ho nyinsan no mama once anytime you kasa no ma silence ben fidie ni mama me labre ye nshia committee say ye share in a group say Akoma FM 87.9 kumasi ye nshia bi da mine na committee ni no ba me fie friend Mr Campo oye dagatin ono no kwade de ne say wo de ne nam share ho no na e ka cho say wo so ne na nyema koni fie that just say tama wonyin say no no kwa na omo wa ma na enena mabonte so so no nya ono menyem Mami pa cha obusa ne se ma mani fie awo ne ko na no ho no me ho no wo twen se kan se me mfiri na ni so anko a wo betwitwa me se de wanya na ntwi na me pa cha wo ni ebusa ne we mama wa ma wo fie na won kai se na wo Razak mama Mami pa cha wo no ne fie ne ko na ni mo ho no ma na mi hia ne kwam na me Zak nka me ba wo ho no mu sampa sa hwan na wo enu
sister me di agora me enyi say ma ye no omu wo no ebi ne me say me di agora betwetwa me say de o twetwa mpu na mo no okay ena me ba ena me de beto yi bla bi wo ho enim na me de beto nanim sei ena me koye akosie wo say hia me wo sa na me ko wo man ne ye frɛ na mpifie ho mpokro woro na tale ema bra ba ko kasa na bema sa woni wo bebe ko a woni wo bebe ko a wo fontina wo ya wona me pese wo yisa eni nokure ko de wo kan wo nkai ma entokwa bi esi ma wa ro wa na tweme se na tweme paso se kan ebi si wo me life na ne baba ma no so ka asem akoda ne dem wo no so wan twe se kan say aden waka say woni wo ma me ya me hey akora ina so wo de mo am confirm yem physical DNA we munye se eyi na be dead akwani ni mama akwani ni oni physical DNA mama me fema ni nye physical DNA okay my physical DNA na we na mom me resource wo me tie me dey ma 87.9 ma confirm ya je said here na medwe no sa na resource na dwene na ye pe se benya doctor ye fanko enfidie mu na ye nhade na wo se wanse ne pe ono na di wachi ma ayansa wono ani nwia ye fra no eja feka sister be a friend sister ako ni dini so dia kwaso akire wa ni fie na feka ye na wasi jai na akora we die wo ye die akora ne ye wo ba hwe no ma se feka be fra bisa feka sa die be no wa anya no ho wo se wanse ne pe no wa yima no kwa na akora we hwe na hwe we mo mienu no hwan na ya wo be ka se we hwe we na ba wo wani mama ensam na opereto obobo ni padin wo no sa feka ya obo modin menene nhia me enyu anya exchange of words da the fact otie me ye sure so otie na ekua be ma no wan so obobo bi mu din afrafra asem no mai ade achi ye o mu busai no o mu senya no kore no sister akos o si chinchina wo ba ho kore first day na o ba ho no no o nyintum aha wo senya no kore wa ama ho wa ma ho no ena me so busa ne say me fa na ade mpokwasi e ma sister akosa kire wakora ka say kuya na yesa nka wodisie na bosomi ne so ya wunin say na ba na yesa nka ni machine na e ka ho na yesa nka wodisie na ya dansie di me say wo say wan se wo pe wa na di na chi ma busa ne say o ye mienu wen na hudi be di ne yonko achi na we kasa me ba me nya na kure me se nya na clear sana nya na clear pa me be se nko kasa me be se me be exchange of words ebi asabre ni nyina so na mu nyina matwitwa bi ma nya me so no kura me pa de wo busi wo mu asada na me ntwa bi ma wo busi nya me so no kura wo mu a wo ba na wo mu hu no no wo ba wo mu hu no no bebo sabre na wo hia wo ba ya no na azuma kofi mu nyina ate ye pipe wa no na azuma kofi mu nyina ate ye pipe ne so ho no mo ena me ka kire nso wo mu hwa ade o mapam na wo anko ni ko do fiansa na ma wo ba busa ne se wo no se mi na mi huri di na chi me se wo pam hwa ya wo nko ma wo de ni nyina ma no kura no ne bedadi o mu ni wo wada se wo pam razak ya wo nko ena obi a wano monsa ya wo no monsa be ma ni ti bi ba pem wo dai be wura mu e be to hye wo so no wo dai ma wo ba ye mpokwa ma fa na anko me dem na Auntie na afa no enye dem se na mi kunu adamfo ho ti wo ba ye ni nyina se wo ba ye no mu nyina hu no ti no ono pese wo no e di sie mi so me na mo no mi nya botomade e se bi enya sam na ba na mi gina ho na wi gina ho no ma wonti mi mbebu me kwase ya enti na ma me de boy ne ba me ka se mi boy nsusu di ni ba me se ya no kora be dadie no wagya me ba na tani e kire se wonam wonom no wonsom bo enche me ba no ti no kora e na ma ye pese dadie first day na no wani na ho second se first yi na se me ba ho da krope kanya me so no kora enu de minim se wa ma ho da krope Akoma Afia Addo 87.9 se da krope de o so no bi cancer na ompe no kora na that's ono bi cancer na se onjina no kore so a na sam kan den
beginning no ho wanje ntum kura se me se di na papa no film no saa de na me ne che wanje ntum anka no kura hofo no kuro na nkasa kura ne film ko mu no kura wo because within 2 weeks kura no wana so no kuro 2 weeks di oba anyim na time na wo ka che Razak sa we ma me pa cho me month so ye no awurade yesu month ne so ye me nya me menses na me de me free sister ba ko na me de kwato nanim ene wo yesa na yesa nka zake elis ayi wala se ka ho na yesa nka me fasie na blai wala se aha e ka ho na yesa nka me fasie na nka eye adansidie adanti no wo ba ya wo di ama nka wo fa enu sie ya nka nu pokura be ye adansidie nya sa obetwe ne tenten tene nka se wa ma ho wo se ba de adana yie ne ba ye ndie wo ka se so akọ se no de onu ko fie na me pa cho se free was all buy okay etia free one wo osan buy eno de wa na obi e proma no eno de wa ni wachi aboa pamo no so 87.9 kumasi ekwe ma me pa cho mi wo fie na oba ye nti hodie hey everate okay enti Razak mama akra no nyinsen no da woni ne da no uhu bibi say bi a wonyima na searcheni bi daddy maybe sa mi hu de na ma wuhunu den I'm feel heat na se ayehye tokuro no mu ayehye that's it sa akoko a waso watuo no odu wo we say ni hye ni trumu abon se waye na che se waso Akoma FM na 87.9 kumasi searcheni bi te se onyem obo na mane wo ka kire no say bi a ekua ase ni hu se bibi enkoyie hwa ye hyedodo wo ka kire no ansema masem nyina na me kan okre wo se first day ne diem ka se ni mani da ho pa na mboa no abo no man koye mame wanse nya no no so abo radio 7 kra na eba no no kre wo me se ne mp3 nketwa ya bluetooth mp3 nketwa ebia enti me kuta me na me de call eye na se ti abasa no Akoma FM 87.9 kumasi chen me nam kwa no so saa na me yeden oh hwehwe me hwehwe ena ko hu no no ani fie na me yeden me file uko hu ni woni fie wo hwehwe radio no akoten ena me kire na do ronko adan na wa kura na se ena me kire se sa face day me ne koda na ade a chinye na asem na me ka no meti ase dey na me ne koda na sa mpt ni kuta meti ase efie enkura wo hodo so esi de no wotimi tracy ya kofa no no fie se me aka no kro me se me ne koda aha ena me se me ne koda ena me ja na ho wo asem me de asem Akoma FM 87.9 kumasi penkuntumpo masemu me ka asema me ka no kore ene ye ka no kore say woni no koda ye no na enye no nkwa woto ase no ne ye na wonim so woku na ne kunu de asibe no no kunu dwane bisa no ote no kore na anka de kunu no no me dia mi wo kunu mi wo kunu kura na mi wo kunu so be fa me no nim se mi wo kunu ja na akodie be ma de wo pe wo kwa nko bi anya nsa me he obe no de nseme ohu same yiri ni kuru mo se saada na ma o hada besene ko kurutia ho ba bi ma ko no nsa wo na wo ba ho ye kula ma e mu chi papa won no ye kula ni wo kula e mu chi wo na wo ba me kula o kroso me wo kula enkanafuo kurom ene ma busa ne hwese enkanafuo kurom ene mentukwa afrefuo nka ensusu ye nyina edantem papa kwa wa papa busa ne se wona ba me ho no ma na asem na me ba ne fie tie ye no moko no we ne fa mentukwa na se eye baaso share fie waye na ade na wo ba yie o wo di asi ada no wa boa wo si ada no wa boa efiri wo ko nyina so wa bo se wo ma ne nkasa bi se ma anya wo pa ma minim pa ha ho minim aha enti na okase mutwe ntina mi bisa se emutwe de a ene ye hini fa no wan di wan ye chiko wan fi ono oyesinti atuni ene kire sama se me yiri ni ho a what me se nipa na obo mu ni sister Akos so o ka no kore ahwenya me ni maka no kore dano obeye the same thing am ka cha ade che mi hu one nam se o munim sa ade che wo ka no kore abetwe so second obo mi punum
ana say no man nya first and last am no we ought to be na ka say Zach mabu pa ana am say man nya first and last Akoma FM 87.9 Obebo bra wo yiri ni ho bra me yiri ni ho na ese dan wo hu so yiri ni so ese dan wo hu so yiri ni say ba so na me kan ba bia papa ne film na yetena ehɔ na ba bia aye center obi e tu kwan ana so okɔ ba bia obegina fa moto na car ene kora hɔ no car ma moto okada ya no bia begina enti se wo around area hɔ no tu kwan nipa bia dodo na bi hu so wa what tu kwan sanse ehɔ na koyi station enti ebra wo yire te se wo ne se wo ne nanyim se nya wo ne nanyim ne ye wo ka no no e na na ne ne 87.9 wo yire te ye no e di asem no kan me yire de me ka no kore e wo m yere e kire no sa de ma ka no kore a kire mu ya saram ka kire se wo ne nada ba nyin se ne nya wo dia tam na ade we atima pia bonten pa de na me ga je me yere fra na abana na msa abana say ye me a kenye sa season we na ese de nye sa tarwe na ese pie nye wona sa ta me se ma ba bia wo kodi ni tam e wo se pie de na fa bai depend time na adana ba bontin na me kasa no sama ebe din minim sa da kron sa da me ka cho se minim sa da kron 87.9 kumasi ba de fa nsen ba ebe challenge pass obi ni wa share within 4 days 5 days na pia bontin una kra na ne dan onte na bonte obi anim se wo so oni ni person masi na nyem na akua bra wo hunu se wonyem no woni wadanfo bi de hu nkomo a bi a ono so na obi bekwa akodi nkomo se what yes akua so woni Razak na etre even before kra Razak ne bete woni obi kodi hu nkomo ma me pa che o na mai bi ade aduro ba ho enti na me honam nyina ya mbasa na me to de de check ni bi timidi ko fie no me toy me bo madam fo ba ko amane eno wasi wodi anopa na wo awa ya ahwe ade wunimu ye nam so me ya ahwe wunimu ye de wunimu ye madam fo se wonimu wo eti wa na ma ahomache no ena me ye enti me ye na show ba ko na show red kitwa bi wase ne me hu se mant pepepe nche enti me ye me si mu pampan e ba wo ho na wugina wo kokko na no ena asen a wo nkwasi asem na wo ka no mate wati se wugimi asekan se wan firi mani so ankwa asekan ye ekuta mi de betwitwa ase de mi twitwa mpu nam se Razak asem be na wo ka no enye sekan enu ye mienu ye tigina enti ye mienu betimi aye bibibi aka se na ma wonu de enti titire musuro no se wonu wo ma no ho so a se metwitwa asekan I see wajiri di wo kromo oba no ho so a metwitwa asekan we na be ka se Razak hwe wo ba wonni mi so ma no so a se metwitwa asekan na se ma yisa ne ba mu wie nu oyi sa subai na di me so me na mo ma minyatim ketwa enai na madwo minyatim ketwa na me nam ho no papa minim sentra me no bona me mitu mi tim ketwa kmenti mi tim kase akọ na be ma wo no wo ba akokura wetumi wura watale na edeko be ma wo si ubu so betimi no ba akọ no wo wura watale wo shali nipa dom mu ho no e mi ye di bombi pepe no me ne no busa na ye mfa bombi pepe mpire no so wo be hia no 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 di watam na wo de okoka bi di aye so wo na wonye akua me ba na no wo bi frɛ me kromo wo be ka no kra kyerɛ me be ma be na woni ni hia ye ansa na wone Razak ekohia sikromo fo be mo ho asewe no kra wase me wo ngume o ma sa ya no kra dia anka meka se bia wei ne die na no no ba ye na ne wo mu ka ne die ndie mi na se wei ne die me se sadia ye ya na Razak o hwe sabe no hwe program 87.9 kumasi ene wo bi a wo hwe e ka kire no ene wo ba be hwe ye ene wo nya number frɛ ye so ti ase enti kwan ye ofa so nya ye number frɛ ye no sa kwan ne so no obi so nya ye number frɛ ye madam die o ka kire mi nti na ma me bisa we oh MC so na ene ya so ye be ye DNA se akua ma wo de akra ne bai ma me pa cha your friend is saying Akoma FM 87.9 kumasi oba me pa cha because sa hey adam mo ma na sum me pa cha ma bo na ade she na obekwa akodi agro be ba no wa yi ayela kafra okay na ma me bisa Razak
me pacho wo se ada eye na se no woni ne papa ni wu ye no woni ne kwa na wabo no wanom nsa se wanom nsa na wabo a esi den na hunu se na se aye she because Akoma FM 87.9 kumasi enne yu betumi aka se na wo di shame na se aye she eden no wabo o eden se wo betumi aka sama asamo asam no hu bia ne di twade ya dance cha say oni obi ahia within 2 weeks enuro ba bia na even kra wo na ne hia no on teshe na ne nam framam we say eno de metiase eno de waka but de me pa che ne say so wo betumi akai eno ye de di kai de atosumie Akoma FM 87.9 kumasi mebo pa me phone yi meja ya to baby ade achi a baby a mejai me phone no to ye no na mabo menkai da entina na me bisa se utumi kai ya ko hunu se na wo tape no wo bluetooth wanwan no eda ne de o se chire ma na dem mpacho na dem once me kan me se na dem ti wo ko na da bonte ho ai once ho na ye chechere ampatadan na ya hyehyɛ ne tim meti ase but esi den na wo hunu se ho na wo beja ya to obi anu wabora na wo hunu hwe wo ko wura dem wo kra mi se wo bro na Akoma FM 87.9 kumasi se me pe no mi ono a be di Nyankopɔn so na kra mi hye ne ba bi nka se mpa ne da na mia na me twen wo kwahye ho na mia dabi o mia na me bepe o na mia ne twen wo kwahye ho di abokra wabro no me se maye ehu di aba wabro no enu di e me na me di na ma ka ma firi bia me na me ka kyero ono ma obi be se wa na nti wa dan be mpre nan sa no emu bia ni wa wutumi yi ma no kan me ma dan dia me question me bisa nyina bia ni wa wutumi yi ma no sabe misi pen Akoma FM 87.9 kumasi pachos na wo moro sa sabe wo pese wo ma ye hunu sa na waboro no enti susu ampa se ada papa ni wu ye no ba ba akopɛ na erom wo krom ho ya wo no nko na wutumi di na chi akowura ne de okay enti si dan na wan se ne pe minim se wo hunu kwaya afa so kowura na wo hunu no ono adam na akohunu ye wada woro ma wono na woro ho ne oda ya na wono na si wo so wana woro yi na woro ne de na ane ne dai ba no wabo wan se ne pe na wono adi wajitwe ho Akoma FM 87.9 kumasi ya mi dwene ya no ensisu ma dwene mu mame na ma me pa che ofiri wo konso no wabo ya mama ma dwene ensisu mame wase ne pe wo pe no na wo se ne pe no wote ase na ne ko ba se wo ka so wan se ne pe na wono na di na wodi na wodi wachie na razak no de mi film no razak ne de mi nyintum papa no film sa de na ase ne pe sa de na ekoso sa Mr. sa de na ase ne pe na sa de na wono koda no de wono aka se sa de na ba so be ka se wan se ne pe na wan se ne pe wono de di wachi anka wo de ne be ko fie se wono na di wachi anka wo fie nkenye ne fie enti wo se ne pe no ti ase na anu ne ko mo de asoma na no o tata me wo me life sa no nim at the current no masoma na o ya sa no o tata wo se wo nam wo no wo hu ofe boro so che mi kunu enti na no pen dabi o me say se wo razak wo hu ofe boro so che mi kunu wo se gina wo na wo gina wo hu ofe che wo se boro so se enti ya no nti wo bi suma me se wo razak mi beto sunti dia na asese yima no anko bia se wo hu ofe che wo se yi wa no so kasa Akoma FM 87.9 kumasi oba bi hu se me yiri ni around ana me touch asai ana me we as ma na baby a wuwei 43 baby enknafo ne mentuba sister bi krobo ni din sa kirewa no so osuro nyame na o ka no kora de na me wone no ka kire no ama we dia oboa me kan se dandruwa because ensem bi emu na ho emfa ema me wo asem ya ye confirmation we no kora na abase waje atum se de na me se papa ne we na me na da ende waka krumofo no
Omofra wo soli a wo fa kwatu kwan ba na kuromu fofo bi ka ho wo beda na ayi kuromu fofo e ka ho wo due wo ho bo ma mi ni ma de kura ntira wo ye se kuromu fofo no se wo se wo twese kan ti obi asuro so obeka na asem se ma da bi ananu ya makoye papa bi ama me ho a kire me enu nti ama akasakasa abaso nti minister mu pokura afra me se free na ekro shell ho kura no ememi si wo bi mami nwe we ya ansa amako because baby obi ya gina enti mami mi sa ususu se akoda no nya wo dia ma nyame anim na kura ni akora na nyame dia enyo dia enyame dia enya wo dia enyame dia enti se eba se akoda wo nya 87.9 kumasi mfie 9 dey ko 5 years oko 5 years okay se minim ye dia ne na nya wo dia eno dia ohuso na eya wo dia nyame nti nyame dia nyame we dia wo ma nyame dia sa dia we dia me sem do so nyame gina no krem do kra dia nyame dia we nyame no beba no krem ni ba ma se nyame dia so nyame eni emojam nyame free we dia se ya mfidie ni moja ene no kre asem Akoma kumasi no kre ni nyame ndra me se nyame bam no kre dadia ibe no kre ni okay but wo dia nya odia wona ne dae no onyem nyame dia mama ode be share me straight ode be share me na adakra wona raza akoda ya ho kire nti sika sai na ode ma wo si aho kire nti sika sai na ode ma ekra adoma bi so asem sika sai na ode ma wa ma hwe wa ma ohwe wo so si aho kire nti ekra meko ye koye die ne no de mi bi sa won say me se krom ho Akoma FM 87.9 kumasi krom ho obi frame me number ne guso no nti na abre bia ye de number no sebe ya krofo betumi afra yi we case ho wo case se na wasenka me sore kora na me gina ho me sore gina ho na ye hwe ne ye tie na me di ti mo ni mresa de mani abre no a pachomati yen toto mo bono ba bi owo bia ni pachomati so ja ne hye no a o beba pachomati wudin pachomi de mero hene wa mary ohene wa free hene na bae pachomo obu akwa intensere okay intensere pachon intensere pachon okay emudo okay may ma ade asem na to wo man pacho wie de boko pacho mi kunu wi na me ma me ne ba ko obekwai na ofre me se onya be ma bia ma no pese oware me na me yesen ka be ma no wi enche nti nka o ma ne kakra na o se enkra me ensa na obi nhwe obi benti ono so omunim no fini mo frase bela no nti oye papa pani ma na ni afi nti wonti nya mbone omunim dada ti menti ase na se won ware me ma me ko bo me so for ma ne so for so sani asem papa aware de ye na ma ye kwan be 2 weeks nanka eni papa ne nkasa na ye mo ho mpa ye ansa na obekọ a wakọ me ba we dia me ba no me nyu friate na nkasa me ba na dia wa na me yu why don't worry Mary Jenike na me kan for ediama o babia sabre na ni abre no otie me wadama Jenike ya yona pharmacy for adre ne wodi aba eye kama enu nti se wunto obi a bomode ana etobi na oba wonom a watenka na atekora ebeba sanso ena wonfichi kromu nsensem no menua edoso fichi kromu yi haw ene yawo ne nyina no ebi ewo wo so ma na hawse wanu maduro dodo na enkoye Jenike ebeboa wonum bia na wanya wadru menopause ana se o maami bi onana wadru menopause no amesre wadama mane bi esanse wo mu wuramu sa no a emu haw no eya na eye bebre oba na nso ni mrufie dumienu a enom 0597216047 0597216047 ayona pharmacy for number no frɛ na ema wonsa enka Jenike no ebi Beacon Hans Agency Limited sese ye fa emema 5,000 na yama wonum adwuma as construction helpers ewo Dubai
2 years contract na obosumi akwatua 5,500 eno no wunyi bi mfiri mu mfa ntua danka wunyi bi mfiri mu emfa enedi ye fa wo danka woni wadidie no free nti se sika no je wogi a wodi bi eto ho na ne wo ankasa pese wodi bi ye no wa wodi bi aye United Arab Emirates for visa ye demand work permit medicals police reports and a flight tickets ni nyina eka ho bi na uwia wahye ne nso ama yen se accommodation aduane ne ho keka ho transportation ni nyina so free ye pemema nko a wo experience wo adwuma no mo unni bio kasa woka enye barrier hye ne nso sesa wo passport wa usika ubetua ye de be process baby a wo kro ni 18,000 ena say uni passport ya 20,000 ena abetua enye gawuta Ghana ma wo yemu hyew flexible payment terms na che say yede ibegu akwanso abetua ne kakra enfifre entel WhatsApp Beacon Hans Agency and as a friend one Mississippi was 0559-877002 0559-877002 one office our Bank of Africa Abronsign mo second floor room 3 ye Waterma Community 1 Beacon Hans Agency was say your Dubai job is ready mama mfa baako enkam ho na fe ye momodiana yenko ne ye ne Mary enko to aso na mema 3p garlic mixture anom eno ena ye de wo ne garlic ye de aye natural plant juice eka ho vitamins ene minerals vitamin C ni nyina eka ho ebi ne de aye aduro ne science no boost immune system ne pa na eto pressure se we sugar e wo stroke ebeko ente hyewa ebedwane wodwonso ana wa ya se eye wo ya ni nyina so ebehye na eye 3p garlic mixture ene Piwak Naturals nam doctor so na wote aba 0248928824 0248928824 baby abeko bia nso edrei ubenya bi ato eye 3p ABA Herbal Clinic eho ena yeko akwaji ayaresa ne se sofo rasta wose bomodia na ebra na obetu wani yade no afri ho obi ho a ete enesiso wo hwa ade a ohunu yie papa wo benya wo hunu o wa kira ye ne bisi wo de bomodia ne ko ABA back clinic na so for 3 days obehwe na afi watutu yade no wo wani ne so nyina afri ho ama won so wado ho wanya enipa na wo de ahwade pa eni no edumu a na chese wo wiase no ano abawie ye stroke prostate hypertension obo Kofi cha no wote ya sexual weakness liver and kidney yade no de eye bonus eno kra de yenka esase all body ni ate ni na watutu ase e de ama wo ebie back clinic hwehwe ye wo kumase kwada so dwena se ye ben main market no na Fredok e was 0541 565 199 0541 565-199 na moni nkomo enti me wako papai na ni afi wo so obeboa na yaduru baabi a obo wo sofo amane e de na woka ye to aso ho me yenkwai ipacho ye sofo ye se o ma 2 weeks na yemfa mo ho mpaye nti ma me frɛ papa na ma omo de na ba ma nti na me ni di nsa wo so nti ye bo na ma ne no say na yire wu mfie mienu ni ono so ba no ne na anwo one ne yadwapade o ma anwo nti wono wo pe oba won ne ba wu nti obehu na mini kunu dia onsa anko na wasaba ono so aye ready ska won ho nti obegina so me ho ade nti ma me sa koboy so fo ma ne no sa anka yede anka empai won se nka o ma 2 weeks ya nanka yabo ho mpaye na ja so wo mpene a so fo me koka mi tesi aka se bia so fo no kra na oba ware kra na wa mpene ama wa anware ekina nko busafo be bo me so bo ti sa dia me dem pai bota wa kina yede ntimi mabi nti ene ne busafo ne kohia na ya na mabeda ase wa so dem nti ye kohia fie ko ye fie die esa aka so dem so die ti papa ne ko ne chi sa bai na oba ya so dem die to wari mi wie ya wode me ko sante be kwai fi ba bi bo full ti hono na ene asante be kwai pa twan to wode me ko ye na wo ka kire me se ono oba wo ho na oba ne ye kanja gani o yisrimuni na oba ne ka kire ne se obewo ama no ena one ntina ye nso nkena ka se o heji na ma me nya de a obewo nti wode to na nimi so pese wo ware foforo
ema maame ni gitum ema papa no kofa dansefo ema omo maame ne tiase se onware na se maame no nya de a obewo ma papa no tintiase ya adwuma na obeware mi nti se woka kire me anka me mpene nti ma me yam hyehye me na wosiesie bibia awie nti nya de a ehu bia wo mu me so ba sana me nti ma mobusuani bia ma ne nti ho so ya kura pa o kokora wonya moto a wontumi nko na wodi me koduru nti koduru ho no oba ne ji ma wa tu bam me se de papa ne kan ye no a no aduane ma ye nyina etu nsa didi nti edu anumre no oba ne kwose me kete na papa ne so kwose me de papa ne se me nkoda ono de na wakwose ne so na oba ne de onim de otumi ye openu sempa nti o ma me nkoda oba ne kete ne so nti me koda ho no so ye hyehye na wotwe oba ne koda na wotwe na me so na epani nti wona di ka koda na me koda me de mo de kwoto me de mu nti di be na wotwe no oba ne mra wo so oba ne so wo ma papa ne kan na oba ne se ne me sta meda nti me se akoda ho nti a chire no se ono ane kan so wo mpene ma me nware nti me mpene ye fum so ha na se makonyi nsen e ba pani why na so wo mpene ma me no o mpene ma me nware papa no nti se papa ne nya me kwa ma me kwa na papa ne se ne ono mu nya me kwan na wonya ka so wo gya me nti na ntokwa ma ko bo me ko hwe tai so kra wadwaye etimi minim timi kunu bi ne frepoku mi kunu nua na a friend say wodi nkate free stream aba mani nti me mekere na se na me se wosi boku mi nti misuro nti na mani nkate no ti ya say yeti dem ya ka asam na no obeto share me so ka me hwe wo me ko bo ho na oba no ma asam ne kura kwa hemfie ma ohne ne kwatena ase ka asam na che se ekumu ni nti na misuro na me be kumase na me be wo ye ti me wo ye ne na yesa ka asam na me sa ko biem kwatena kura ho afi de be che se oba no so wo mpene kura nti se papa no ompemani kura hwe biem kura afi kwade ompemani ma hwe kula na se me na so wo hwe fridge mu wo kumase na se me ba na se oni dikan na me ba ti me koye na wo ma na me koda na fo akọ ogina ma ye me ho ade na me se onua se obayi me ne na eba nso o mai na wo se me kura ma me friend wo nanim na ti ade kura nti a wa ma ti wo friend na wo se yawo na ade nti na eye no ma ye na wo se oba na ma kire ni nyansa na eye ni mi nsi ase ne e kina nso ka ho onye sa akọ gumeni ma chache busuafo ne se na me ti nti me eye ne ma ti me eye ni si ye na me se ne me komi kuno ho na me friend se me bu wo se emo na mapake woni emagu ke mama ka ne de badada kogu ablewa bi dem tijijolo fe na kwosesa no manyi wukunu me kunu na se manyi nse aboso me pepepe me bla pa ho boso pepepe asa nyi nse pani na chi na se papa ne sa eja misimu ya ntina edene mo papa no boni din ukunu papa Elijah obun sukro makura Elijah o jame ntina na edene mame hey afro se mentra me mame ho on han da akra mame na madam enu ye ka blay ansa na wo han da ne se hwe no kra nye se obehwe me obi ma fa furu foforo aka ba akọ na bo no kwati fo no wosua msa fa furu kan ho me wo ya bosum pepepe no ba se obeja obesum me na waja me wonti me nware me bium ana wabeja me mekuta nkola mekobe kwasem godi pa na edin pa adwuma bi ani kwasem ye bia na me ye nkola ka me ho mekwa na pa me mani swa menya kwan na me ye adwuma nti ye mfa me adwuma nim mene nam saa busuani musunye no bia ka se bia jiska fra fadi dwa na wose bosumi bia oba mankora ne 4 million wono wa twa ne bo after 4 million ne kura ye ma omo yale me frɛ ne kura omfi after ogina phone so a omo yale wo so ho no akate no ese me so ma yale be 1 year ntimi fa de nsi me ti se me koton kura de ahwe nkola no omo su ko school omo ti fia na ye ma homete madaroma ntina me de ba no Akoma 87.9 FM Onua TV Akoma mo nsem dwumadie no eno na o hwe na wutie no na Mary ma papa no Elijah what did you say me pa cho 70 years oko 70 years pa cho why na ka ne ma wo me pa cho ma me nu e fe na free obekwai na okokoshia papa oko 70 years e wo henefa ene wo ka na de ne ma wo me pa cho oso mu nim no wo aya bla no ya blantie ene omu hu no nti omu ne na tena ba bi fa akoda nti omu nim dada wo nya nipa bi a wo ye hoho
ba na yiri ni frim na oba na anwoda nti wo so wo peba nti me de me babunu mewo ma no na ma so wo peba on ba ware wo peba oba aso de me share bo wo so wo peba nyame ma ne nya ba obeto asole fo nkonwa e de 20 million kan wo kotua nso nti woni ba onwoda fa na yiri na chi wo we okwo a onyem a wonsi wo biem na wasakọ bebe fufuro nti wo nya oba na transit wo ne ne wo nti me de opese wo fe santini ba no ne tenafie no na wo se ne yere Debbie, also, who can say or pebano? Men imagine say papa who 70 years or more that 18 or peba, but Obana Yirina now. On the one with that. Okay, but the urine free moon or name for woo ya na na yene tiase, no tiase. Ti on kanche na yere no or ya o ma na yere ni nhunu nti ono abawo obehwe saa oba ni nhunu se o akwo baabi nti mekra wa nka se wo ba baabi nti akire ya ware me ye me ho ade wie na nsa na me ehunu se akwo baabi obrebe nti obusuani no so a wo munim papa no from ne mbranti bremu a kopim se wo nya 70 years nti no munim papa ne history ya wo mbeka wo kokoshe saa wade ni mu no me ma me ne nim papa ne pa na me ma me de ni enim no ma me nyona ne nim ne pa wona tena ho pen ne yire na wo enyina wo nim ne pa nto mo de me tiso mo hunu mo nim kakra ba o ma nka emu nsem no a nkyere me meba mama dog na un promote Elijah ya Elijah na ni afi sabra na wo mfie be sen na mo 37 me pa cho bi wa no kesema me pa cho 37 na wo 37 years na o ma yesen medical o first born tafo mema mienu ansa na be ma na ofiri mu no so ja me miensa na no so ma mienu ono ne de no mai santi wo dia na wo ye num me pa chan nti na onim se wo menum me pa chan okay but ono ba ye no wo bi san say owo ma me pa cho ne de me musa no o ka kire me se ne re na ofiri me wona na anwoda nti na eye wo adwen se woni ba na me pa chan na me se woni ba wo ho okay na oba ye no so edi science na oye ho ade me pa cho na otwini mu a na watching ma wo hu no omo kan ne ma wo no pa chan say bi omo kan ne ma wo dwoada ne kwasi ada no ayi ho ade me pa chan na so wabo no ho o ska wo no Dabi ade ne jaso sa o se ne ila tina wotu ne ila wi mfie mienu nti watena wache nti se wonya oba na senti ase ya dwuma de ni ho ska wo no ho de ni kwase wokosa aba na de mfie mienu no se no krese ne yiri free mu mfie mienu nti mfie mienu be ma nti no oni bi ya se ne ho prem no gridi sa le kwase me no wodi bi pa fi se o fa me ware me kro ye me ho ade no okoda oba nche ma obi be ka kire me me ko kana na bu ofu nti na wodi bi na me ni ma de kwente ogina so be ware me sa me kwa de me na ade na wo so wo pre ho because emputu me hunu wo dwoada me kwa na watwe na mu gridi kwa ye ho ade se nti na wo nsuro me pa cha o me de na misuro na me ma me na ka se onye ni pa boni ni no mo ni mo no ewo ne mranti brem nti ne yere nso ofiri mu no munni mo no nti wonya obi obetimi aye me bone nti ene de ska won ho de ya nsa hwe se me makwan se omonye papa no wa breaking records no because obema awade aye ntem so pa ne sa awade se obi ahia obi na watwe ni mu ano watumi aye ho efie de waye me pa chan awia kwa ya sorry so de me pa chan ono kwa sorry ana wa sorry me pa chan ko yehu anso waja dada nti won kwa sorry bia nti wa sorry na mokokọ ye me pa chan na bushia for by on de tena se je bibia bushani bie ni wa woti bibi ho kire wo me pa chan de bi ware me wie na hye me ka wa na nsa na ne sister ba ko ye ko fie na waka me se wo yere na me se wan kan kire me ko hine fa fie asante be kwa ye free baby bo full ho na papa ne free enti fie ho na mi wo fufuo ni nua ba no ka fufuo na me na me wo na otin wo kakra na omusuru enti otin wo kakra de kire me se papa no wo yere na me nim na me se me nim na wo se na wodi konkonsa na a kire me enti wo sere ma me nka ana me se mate na wono ko one ne yaka one ne nka senti ma me nka ho nkire no ba sabre no aye ho ade no aye ho ade bibia wi ya so dem ne fie die nyina wi na wo hia wono wani kan fa wa nkochia na busuafo e pa che de bi wan fa ma nko fie enti na wonim busuani bia e pa che de bi kopem se momu hyehyɛ awade awie ya busuafo ba e pa che sa pepepe busuafo ni nyina hia na me de ba no so de ba na ekohia fie na ye je de e pepeche no wonder say asofo ne kan say
awade we die because na eyentam so ema wo say omo benya bre ne bema na di nkomo aye wo mo hwehwe mu nti na omo anye amoso me pacha no krepa yinhira so pe pacha ene omo ye nti oware wo wie na edisiansa na wade wo kokoro mu me pacha wasa ojame ho mamma me ekọ ne kura ba nti be 2 weeks na wasa ba e be ya so dem so de kan ho hansa na wode me ko ye wie ya na dana na wode me ko ye okay let's just say ansa kra na oba ba ye ho ade no mu anya brempo anko na kura na se a oka so ware wie odo be ko no pacha yanko be wo hwe se de kra bi aseti na wo kra sa na seti na wo betumi wakọ ba bi sa da me pacha be ma ne wie na enime mo ye de ma menti me ye seja enkura ni nti obehwe me mama me de a de atie bia metena ho ukuru wi na mfie se ansa na wo de hia yawe Elijah me pacha be 7 months ukuru wi ye pacha wo ye wie ye pacha aboso menson me pacha adan abusuani se be ma na amefia mesre wanya me ho ade nti we nya ware asese metena asese me yekuna nti obi akra mfie me be ma na busuani mfie me na ma mo so de obi a mfie me nti na se aho kire wo ho na ma me di akire ko wale papa ne sa because na papa ne ese ne nsam wo bi pacha o was cancel pacha okuku pa enti adana amoko no kwa mu no waka kire say wobeka no kore ne de akire wo yira na modru na kura ho wie ye ni kan ko kura wo Obofour asante be kwa ekro bi Obofour ho na ni fie ankasa wo busua fie na ma mu da mu sie na one de ba ko nti ho na de me ko ye nti ko tena wo be 3 days wasi dan ye wo mu ni ho afa na ni kro mu di afa na wa start ni kro mu di a wo si ba ho ne de na ese ma mu fie a wasi na obi anu aforo obi afa maako nti wono ne dan na wode me ko mu na ye tena ho be 3 days ansa na ye kokola ho nti ho na waka kire me se me fa nche ne se wan kan no kra fa nchire me na waka yanka me mpene no kwose wo ba pe no kasa wo yela obi a mpene na die ti no wo yele no kwose ba pe ono so bibi ncheje no wose ma me ne wo ma me na nyini na ni ba bebrebe yi won san ni ma wo baabi kura wo so won hwe wo kula be mi ensa se nan enti woni ma no ase akire se woni oba ntena se no oba ware se de santifo wale se ne ye yele tena se wale nti wo hu akola peche da se akola bi da na so usu na se won de ko wo nchen nti opo oba on ne betena se na wo hu se we de me yili ni me ne wo nti wono de da na koma so da nyina na oba na ti ase na wontimi enwale nti oba na frimu de a se wale no hu se oba we de we santini ba woni nti fi na we ni de we sremuni kajagani ada kajagani de ni wo a de che anye ye so oba no atwa bla no wan kana kra nkyere nti wa sa ho ne de wa so bu bibia wi nti ho ne de minya ohaw bia se bia oba ha mi ana se bibisa ti akire na me mpene oba na se wono na kan so enya na kan na how because what not say like so odinkai catch us or yeria menyi ni se nka beti ase na comment ase se na o ka kire me se comment ase fi se wo kan ma na o mo mpe no o ka so wo yela no we ko nti me fa nche ne se wo de asie mi na oba na side ne de wo siesie bibia oba no ko wo sirem ti wo siesie bibia wi ama oba na ti ase oba no wo ho na wo ko sirem anu oba ko sirem anu oba nti ho ne de nka me nka makoma nto meyem na wo ma siesie ho wi mi ko duru enso no na ye no kure se wa ko bibia wi na afi oba ne se ompene na afi ye dan oba ne se wo na kan o ha me wo dodo oba ne so wo hwa wo be wo dodo na da efa ne ho bayi se me ko na me de nkura so ko me de o ma papa wu ni ko miensa me di 2 ko nti na onim se ya ba ya nti Agyapade ni nti na oba ne yesa no se me ne wo a koko fu ekes be say ande mi timi so eso me kompa me ko ni nyina mo sitere pa cha na wo kwen so amoska dwete bia afa tonto ne ma na ho ne de o ma mi ni dwa na ono opaduane nti se me ton ade a me man tem kombede no nti amama afa de man so wa me ti so da e wa kura ho kopum se odi jai me ya Elijah so opaduane wo se na aduane de on fa eni agoro kura so ko di dwa ba no aduane amene di wo se nte enye ntem ano no odi seconds bia okofo mba na aduane si wonti ono de na di nti o ma na oba bia na obeton ade nti o de man ton ade da titina fie na dafu nti me kwa na me ne ko ba no aduane nti tam so na ma be fie be no aduane na o mo sa akọ iti mi ko be 3 times a day nti nya dia obetima ma di dwa nti wa man ton ade kwapum se me na wu ya wo hye fridge ma ye ba yi a wo se wa kire me nyansa na wa ama wonsi ho ne se obeja me ya ne sana me nim se obeja me no afa me ne ho adwen dada enti bu ko ye ne di science na ire no wo start ata wani busumi mi no pepepe no ba ne start no so why dey wo crime ne say o se wono ne kan so
ontumi ono na ka say papa na be by kura de ontumi kura nti na wan wale ne kura muslim ni no ono santifo nko an ofa wo monti kula sampa de ono na ka so na koma no entumi ema wono ne yaye ne ho ade te se de yaye wo ya busafo ne kire se omunim se ono wo yere na one de omo kosire omo mienu kosire mu omba omo so ma ware busuani bia nyina ho an kire se oye warefo nti ono de omo nyini ntumu se oye na me na busua ba fia besere me nti me na omo gi mitum no omo de omo mienu no so ko wala santama ne nso enkire sa nso oba ne se won de na mane kire sa nti omo ware to ma ware ne de omo ni ho asem bia kana omo ni mu no nti me na omo gi mitum nti busua ne ma papa ne nya idimi ede ware me no ese kro ne sa ba na jaye omo ntam so asa tete wono wasa kofa foforo se wo jimi manketo na koma sa oba na kofa ne sesi ne na ye me ya no won hwa nkwala no na wono esaban wo twa sa won hwa nkwala no wo gina koma na yere nkura nsususa won hwa nkwala ne se ma fa na amane de a ene ne kapele kura nsi nkwala ne nchai biem wono ne first born o say o ko 5 years ana fa na keto ne so ko 4 years ene wo ba kuna nche ancha kura na wote form kura te tama me ba wunyina na wote form asa na me ba wu asa na wo so da nante ancha kura na me se nyinsem me yefun mo hanti na me bom ho ba na me no maduro bi ntina me se bia bibia ntimi nsi ntimi hu ya se me so be wo ye no wo be gi be ma no efri ne se mo di awo no na ya wo na ha no se me ba na manwo di anka woni me nkoda ba wo na me start se me wo na se me wo ntentem to ka se ni kru so pa wo no ti do kokofa wo ba o ka che papa ne se o susu ni me na ne sa me yefun mo ha me wo papa ne sa be ka kire me se me yire se susu ni me na me yefun wo ha me yefun mo ha me wo ntentem ana mo da no ba ete ho ene de se eda ne bo ho nti ebeta ba se wona ene no oti sounds ebeta ba se wona ti mi ja no na obeja me na kire meti se ono so ja no kwasa kofa foforo se wo jime mana koma oba foforo na kofa no asemu aminti bisa be ma what na wa ma be ma na kwakọ ware foforo ba na wo be ka kire wuku no se onsusu ne na yere ne na eno ase ne sai afi kura de be ma ne se mi metima tena ware na se a age se o hihye mla ma metima di so dia meka ware no emra ne sai o se o mo da na makose o mo kete o mo sori a o mo junso na mafa ko hwiegu se me ntima ni sa hye de we susu ade a enya ade a ware no metima ka ho ntimi de me mra aka ho etiawa just papa yi wo ani ayi asante be kwa ye ho sa efam ono papa no wono no odi ho pa o wo skapa ene bu shim de kakra won nsem obi ntumi nkana sam wona na yire ne be beshi wona be kwa kolle bed no amoju nso na mafa ko hwiegu ama omo ti se mini so de a ena o time na me sister amla we nso de mi ntumi ne so fi se wo wale me kra wan fa nhye ma sister wo yele ti se wale me we na wo hye samla we de amla we de mini so ena wo se mi mu ade enti se edru won so se ono obeda oba ba kono so beba bele bed na modwe so gukuro oba mu a ono so be fa akoto de won na pani ntia wale no so na ne dia na ma be ka ho nti ono de won ka ho me na samla no wo hya ma me na me sister amla de mini so nti ma wale gya yase ya no memu ade se wontumi nkofa enkole bed street so nti wa mu ade ene na wo se memu ade pa twan wo jao pa twan nti na wo ja me be ja me si ho mu bonkuro like abusuafo no mo tra sense mu pa twan papa mo frɛ no ekire kra de menyam no kra na nko mpa agye nyinse nti abusuafo no ye no wo twetwe ne ho a na wo ja me ho kɔ wa anya ho asɛde bia na papa pa bɔkɔ de yawe Elijah me nti won mu asem nti me hu se de me nsika no bɔkɔ de wakofa wo ba twa no ntro wo phone ma me hwe wo phone ma me say Elijah na efra wo a fa no tu ma me wakofa oba se me ne me yire ba ko ne beda be se me hu no Kwadwo ba ko because one lay bed ya amfa ya dwonso ankoto angu de wunya boy wo ye yire enti no nya wo na wo ba be fa wo mo dwonso akohwiegu asana wo deserve so what na wade na se Kwadwo be na obo wo ho man pa chome da se ebusia no e ba sa na me ba ye no me papa friend se de ma be ka che ni nti memra ne yenka ena ne yedi kan so akọ asem so dada yedi ka akọ a na asa person go jai me na papa fo ne kan ya na sa de me ko ye nti o ka kire me se o frame ka kire me se mbapa ne de mbapa frim ba do di papa de na wo ho ba one de omre oda ne nsem ti sei nti wa de 30 million ba
nti mi hia na papa na ho na onfen summe na me sa ene na me na nko nti bi ni ko station fufro e ma omo frɛ no omo frɛ na ni bo omo ne ka na se o se wo de 100 million na ibeja me kwan nti otua de aka no de aka de ne fon so kwa na o de fa ye otua 50 million no 50 na aka ne de me ble pa sa na sia kwa na o de aka send me ko be ebulu be e ba ne kwa no na ma won peche nti se o ma 10,000 na otua ene de otua nti se say otua wie ye no enkura ne hwe no o ye so behind dan kura kopum se me wale a ena me de me ho afi de dan o bibia o on fe ma won to atare won to hwe formula no so o de beba no so a ise me fla ne sa nti o de about was say wo free ho no enya say wo free ne nchen o wache na keketo kura na me nyam no se wo ko 4 years o woni ache e free ne nchache na on person obehwe nkwala no afi kwa de wo se wo je nkwa na free me nsam omo yare a me blessa bi wa na maame atua ebu age se me bla mu kan bia ple ansa na formula no kra no odi aba enkura na wo se wo pe ma anunti e na wo nso de woni ne nete e na wo ye nti wo hu wo de che me pa cha wo mo pa cha me pa cha ono na be yi me nti de wo pe no wo ma ne nsakan me pa cha nti ade na afa enkura na ba wi ase awia ma no na ye me ya no nti last month wo amfa sika ma me pa cha de bi won fa mai wo de ba ye nya sei bo so me ense ne won pa cha won fa sika mai me friend kra na ohun me la ya onfa ohun se me na ma friend na won pick da omo yare o chi say formula de ba wonya hwe fa hu fi se me ni jaye de the phone wa what movie on me pa cha me free na ba bom wo ya wo catch na na say on hwenkola no ma pa cha ene ne ha me pa cha mko school okay mko school canteen kra no da bi atensidi nti bosome no formula pepe bi na so eno wo de ba eno a so medidie so mesha atare so mesha mpaboa hwe fa ne ho ni nyina akra na janka me gene saa so se kwade so na akra nso mu biem kra o gina koma na ye na wo hu ne sesi ye no atete nkola na bla meti asem ngu ye no wo gin kwa na free nsem ba wo ko ye ne de na wo ma na wo de ko ye no na boni o mo tika me pa cha ho ne de pa cha no mo tena kama okay mama ko na me ne nua ba ni nkomo FFF Summons Vital guy was here to sing obapa mama yen kwa ye ba ye ne yaw Elijah na ye ne no eti nkomo we de watwafufuo mana to ne nkwan mu tinkura ne de eni senka wodi won ho agorokora na me de ye me ya ba ko ne se mama me wu ko ya wo hu na kire se entro no ogina so de ware wo no Mary na was sanka wo sign we chibu abusu afie me pa cha me friend bon omon sam kra de amount me friend papa e ka kire ne se de makogu ni o ka kire me se awre me ni de ense hwe nti se o Oyerera mentena ho ena se papa ni ho no papa nso ena wo se wo ma wo sofa bebrebe sa wo kwa na wo tie na wo ye wadwuma de hwe wo ma se wa ba be ma nkura mienu e de aka dada no enu ma sesan ya e wo amo ma ye nson so wa hu na bosumi mienu on fa sika mai miensa bosumi miensa anu eden onu so wo bi dada so wada roma yaw Elijah bomodia na ayi wasade nti no adwuma na akokọ ye fom dwuma ne ade nkura de eno no kamu gu awade no nka o ma hwe wafa akọ ba bia nke o ma hwe me ne wasikoko na afena na me ne du enti ende omonyi film nti ende ya fa nka ho efie se awade uko wari efie sai e pa cho me ko 3 years is friend na yen fantum wa friend na yen fantum na ye hunu pa cho se wonim yaw Elijah bomodia na yi na sotire bo na beti na ka che se ye friend no enye bibia ntia de ye ka che na se wo hwe ne ma no na da woro ma wo bi ai wo ye adwuma wo bi enu nti no wo se wo ma ne de ni se wo to won ma jeje mu was a way we just asade because sa 400 cities no eba menyi ni say eno kwa no oba no e de hwe wo school e de to o ma no aduane ono so di pan kakra ye bi ti na chesa won so aye wa afam de na ne ho aheha ne kakra so ho ahyase no kwa woni na ani ne yie woni na ani ne yie ahyase no woni na ani ne yie so ahun se wo gina atro so na wo de ware no koduru ye
ansa na wo kra me de sa 1 week ya wade de me nti bi da Mary 1 week say awade sharp sa de Mese mempene na mo yese nkra ne kuta me nti obi o kakra wo nsem de agya obeso ma bia so nkra ne nti mempene ene 3 years no asa agya wo we de mesi ho na akoka nkra eyi no ho no ya wa mo kwa adu bia se bia wa akwadwo wantumi anya me hwe wantumi anya me hwe ya me masem na de ntina na wo second akra no odi na isanya ne dia nyinse wo se wo pa na woje na papa se opa no woje yasan wo hu se na wo no obi foforo atwa kula hokula de he me hye hosa na yere obi afem na yere nti hokwa de mempia bonte ada oyo he no wo kurumo ase kakra wo ne nsem nti sa na ma frɛ no na yere nti omo ye na mo se papa oba ebusuan na wo se se na papa se se wa nkasa wo yele eno kra de sie nti hokula wadi fo wa nka nkyere ye nkebia nke ye mane nkɔ wo se an oba ne se wanya wo se an nyinse ne kra me pa na papa se wo se sei wo se wonde matwe asan ti woni kwa de wotwe san tem kola papa wotwe san tem kola unyini se 70 se de obenya se de obenya 70 years enti unyini enti dianka diamrantie ne mu baye no de nka unye bi on wo hwa wo mayo na dachi bi wo to ho wo ma atumi ahwe ma wo ka wo man ketenkete wo ka wo se de wo so wonu kokoo nti wonde ne bantimi hwe no dachi ngba da hokwa no wowu akoko no behwe no nti wonu de ba de se ye se won hwe ba na mkoto mu nyame nko no wodidi me enti ma no ne omu nyina wo hwe obia wo hwe nkola ji se kokot an kokot wa ji se do ko ba bia de be ko nya sa pa de a timi kra ba ko fra ma wa se Mary okra ai papa ya wo so ban kra ne mane de ne wawu won hwe mu bie mu na de odi ye ne ma no ba wonu ba wodi e wo ka se wo je no peche na wan fa na mane de ne won hwe akola ne bie peche de wo bia wo ye adwuma wo sa enyi ni se okra no be se de ahwe okra oba no kra ne wontie o oba ne te ba bi na odi nkwa ko man na wo betena kula ahwa ba ye adwuma ti se wo hunu ho asem kra de oba ne ye nkula wo hunu ho asem na wo fa branch asem wo fa de na ni afi so kra no ano so asem se say me omo ye singiri de he no omo fa samo te fa kompo na mo hwe nkra no mpo de wo oba ne te ba bi na wo so wo te ba bi na wo te me mana kwa ma oba no ane na about time not reachable. Please try again later. No okra na network nya djuma wo nti se kwa be so ne be fa so aye benya no ama na hwe nkura no enu na wo ba bia network wo ne de wo free ho be 12 de na sa me wo koda daada akokura ho ko sha ho de agise wo be krum biem ena ye mesa be sa be ka no ti se mu se maba ha de bia wa sa ba krum eno gise me frɛ busa se wona mpa mu ba ha ti me ba ha na me hu se nti so be krum aya no wo be kwai wo be kwai asante be kwai esi bo full eno no oba ni weekends ana oba ni weekdays wo si dan ho nti wo ma na waba ana ye bi ba na waba senka ye nya na da obeba wa na nka ye hia no ada baba ho de nya na da obeba em se hia no ye be hia no ebe bu atwense ye betwense ye benya no phone so because ebe ye den nti se ye mu se bia enne obeba na nka ahane be kwai de ye betumi atuka akọ ye be di akire wo me pacho me wo obi wo kura ho nti e ba sa na menya information se oba nti wadawro ma ye ne sa ma ye na ye mehia no because omo te sare ya no masem e de pa fo enya se wo kan nti ne senka ye che se ne oba na pa na che se ye tuka na ye de hia no baby a oba no me na betna se wo me pacho so obehwe ne mam yenu no ma anya de so afa me pacho mate me da se you see the month of May ti no ye disua edi ma me for da nti oba bia obeba no ye be ma ne ntoma eni nti wo ntoma ne akua fama no ma me erade nshira mo na masepa ntoma kra ho ye de ma me nyame nshira mo me da se pa wa ma me ra ntoma nyina tete nyame nshira mo ntoma nyina tete pacho Kafra. Ni kuna wo. Ni kuna wo film ye one ne wo ye. Ye nkura ne do. Wo ye sa wo ye boso mi nsu ni nkura ne do so. Nkura ni dwene ne ko. Wo di na wo twa wo de putupuru te se be ma bia wo ye oba wo ne nchen. Se wo se wo wo da. Ni tri mo den. 17 years de na wo se wo ni ba de. Na kire se ahomte
say the team ya me den do because now ne kakra papa say you na wo kakra wo nti wo hye da ya ma ne sa dia papa wo bo wo due o ehu papa wo bo wo due o je na wo ye na ehu wo bo wo due dabra mo kra ba bia wo TV ni o pa che be bia ni ho ba ka say no kwa ji so bi na record akoni dey this ebon skuru makura ene ofri ho akura ho anwo ho de TV wo ho nti sa me de omu nyina ehwe no obeti ho de ebe ni pa ebe no obefa oba na watche wajina so aye fie dia se ya kwa asore dem nti wo yere wo ho wo sai wo ma foforo ho a won hwa wo mo wo simini ba edie na da beni edie na da be pa ebeni ono so wonim se be me ya frim enkora num go ni so nti se de tie bia no obefa be ma nti wanya papa na ni afie a we ye papa na ni afie o kan wose na ni afie onyini 70 years de wanyini nti wonim se emrantie no na ebia se papa fo no kra se de omo no emrantie abobo ekokrafo so ayaka de keja na ka papa panyini die na nka wanya 35 years 70 years wanya 35 enu ane se wo tene wo na mu a na wo de ba mu 70 years we kra wo ha wa dwene be lay bed be hwe adwun so to we po na boy adwuma na nka mo adwuma ahodin ni ho sanso eja mema ni nti ahodin ni ho ahodin ni ho sanso plan ni nti na ja me de mani toy akra wanyini 70 years na se ba ahodin ni ho na so be ye nda ba gine sa because of nkra ni nti na wo ye osa you krasi ni ka ho be hwe adwun so go one wo yere panyin ada no na wo yere ketuwa emra me hwe adwun so ngu na obi ju so kra wo enya asam ne enka obi hu enya bogosa wose wa Africa busos ka ya na yende iboy bogosa ka busos enya bogosa enya sa but say ne wanyini kakra nti no nya dia nti na onim se ono ankasa na onim se kakra wo papa ne nsem ena sa amre ontumi nkofa obia sa nti ese wo fa panyini a obetumi aye de asoso ni mu na chese wobo na mana hwe ne manti se de tie bia nka obetena ho sa na hwe ena we woni na matwempuno obeware no ekuya wa aye na ye furo ka ho papa hu ebi so bibi wo ho ebi a bibi wo ho se no we jai ne sa ya mehwe adwonso ngu emu ye na so fa nyai oba enye se bi a oba no na adwonso se mpase a wonhwe mu na emoma yire num ye mienu nti se mene yire ba ko ne da wo bed no na mene ne na so na ade achi a mene na dwonso ade agu kuru wa ba mu no wa behua to agu si won se ko na ba si dem boss Marcos kama kokko be 18 mo ewo na behunu wonom ewo kumase aya kuma 87.9 FM on ya TV akuma mu nsam na wo hwe wutie me de Maa Akos wadama bia na won so we yenua ba yi kesi bi sabi tie bia na ye bedi a kire ane we kura de ye frɛ ne nko ye tena da obeba ho no na kyese ye tuka ye de akwa akohia no ho na ye ne no atna sa pepepe na do kesi ne ba eno so obedi a kire sa nti ye wo kumase askwa ye ne kumase mo na edi enhwe ni mo wo do wasɛmba ye sika wo ba na wo fom kwani a production numbers no 0530 507849 0530507849 0245301462 0245301462 esisem kwan bia obedu afaso bia no aha eyo last stop Pastor Julius akwaba obekwi akwaba evangelist akwaba ya enoma pastor ma akokura tipa no ho ye ya leja akokura ya leja o 70 years man waya de pa se tumi wo sa na just obisesa na dwonso ne na yi ansana waya de pa but ma men kan chen ko bi se on se aware mu nsem no eye nioma bibiri na ya na wo enti wo de o kwa no aka no kore so that ebeboa obibiri ya Elijah sa wo ko na aka kire ye nua ba se wo me wo yere wo hode a
enka chesenka asem chesenka o nhye da ni problem ene enka se be yeka ababa e wono na amane ni ana ho but se obetwa nipa no ntro na obeba bedu bewi na afedia ade ahoma so no ko benti osan enye yi okoda nim so a enye yi na ese ne ogitum saa enti ya te se o hyeda esunsum ni mfidi na obetom enti wotom awie ne ono wontimi san ko na chi de be anse ne enye hwe mentre mu saa na afi yen hyehye na na yen hyehye na enti ya Elijah no nti na oji se aware be adwuma kanjaja ni asante na oji se o ya hwese be adwuma na say you onim ne wo ya na problem ne say baby e wagye sister ye akwaku jani nti say ye wa enke be wo de say ye wo pa baby e wagye sister ya akwaku jani na o ka tell madam for say na sa ko na to de di to speaker na bo mago abo papa chese say onim say guy ni gina hobi to me say on na down for na ka say na down for o yi na komam ma chire ne nyansa pa ma che na bere na ka sister nko hu onu onim say yi na me kunu ama sa na ye ja no sa no ja no ti say nya na down for no e na de for no kwa to speaker no TV a ebi kwa ka sa bi kwa kwada so to watch say bitu beba. Why do we deceive people like this? I don't need finance kwa dada nipa e no kodum pempen so say na mama me obi o skana ma sikania odi asempa ona mbu no david sikania odi nsamfon de ma sikania e frema o e betimi ahye at any time e die sika no e die ya koko ja to man yeye efie eja to man yeye ka eja to man yeye enti sanyoma we nyina mo ehye ba nipa de mama say uni one Ghana city kwa na wo nipa twa ho hia to da na de obedi unya paf na obenya obi amana abem sesia obi kwa be kan kranshen sama ya chewa ore atibe de sikani de wo sikani a na wo nipa wo twi nipa wo do nipa eno na ma wo sikani no ewie pe mama na sikani a wo dada nipa se wo sikani wo na nam nipa so obi aka hwa wontie se da wo tini wadam funu kwa kasa kwa cha se wo munipa no munipa se ma chire ni nyanza boni be no de wa wo che nyanza no boni be no de wa wo che nyanza because we am label that me shege nso boni be no de yo me na me pese me tia se sister no ye ni se na so ye ni se to kasa ma chire ni nyanza pa na me tia se sister no be kasa me ye ni boni we nti na boni be no de ayo wa ba be share nipa na wo twe so be ware no okura de 7 preduasa wan opportunity wan ka hwe wagye atum one wakura so kodu no ko se sansem ni bia oka nkwa enya no kure enso agya no anya wura mawi wa ba betena ase ne yen hye na wate ase wa na ase oba no bed mo nkoda so wan koda so e no obeda wo de so afedu bebi so oba no so omba to nsamra mbacho o de this dia bona sister why then year bana se wo kona so ne kona afi wo nyankwa wa ye fe bi se ma hire ni nyansa pa wo hire ni nyansa baby what do what ben what that kamena what ben wa mena entinka de aka ya dwen sachira ne so obetu bia me kama say wo man tebrem na wo o ma ba brem a wa na nkwa heaven so lo ko obetwi ne wiase ne ensem hu na wa ye ne apre ne adwumbone ne entitwa ne nyi wotena wora ba onyin di sa level we ma o ya retirement person na wo dwere hon de aka ye o dwene sade o no Obofour no entemeye. But at the age of almost 70 years, now that's what this happened. He said, yeah. And now one more chain will be a. It must say, Elijah, who do for Elijah? What that woman, but more than a bra. Oh, you don't do for Elijah. Oh, but more than a bra for everything. But more than a bra. Now you encounter to me more. Ma. One more time, sometimes I can't feel I'm back. Hey, no. What's your bar? Me boss of Nabasmako. Yes, of the Bermuda and I cancel and I will be born now. 6 months and 1 month. Now, what should you so be anyone? Say, penny for I'm penny for I boss of Nabas. Me boss of Nabas one so. I know there so for be anywhere. Yes, I can't 6 months. And so for them and will be corona warrior and I found ma 1 more you move now. So big ma our CBS and come to go through council station for 3 months 6 months now. Can they won't be a consistent go
kadi wum bia nke be pia me ho but ne marriage mema base da ye ba be ware na ka se muntu ngwase na council nkwa ne ye ba be pause of abo ye be pause of abo no na uso atachara ho na we mo yan fan shada from the nka wa se na sister no from so see edum su koma because why mistakes baby na wa twa ba ko ne wodi dem back I shall be my back now what you mean ekwaware then I won't fan I won't do it me Marco enye yemfa me nkwala gu me so na pressure da me so na ho kire nti na me pebe ma obehwe me mama me ono so producer ono so are ready all these things are ade bia entwe yie kura oba de be ma be ware nko hwe baby otie wonko hwe baby otie oba ban na be ma be ware wa wonko asie no wonko hwe baby otie ada wo sa awo kro wo gina wo ni nkwan tifi be me bi ni wo ba wo num enum ene wo so de agya wo 7 months ene wo so de agya wo na wo kọ enti di ade biam na oba ekunani ade ade na sesa wo ye mo kra na ya na nyame hira mo boro so oba ekunani a wo sipi na wo si gina na wo si wo ye adwuma hwe ne ma ekwanya nyame ebiema wo mokra ya sononko na yete ye ekunafo se de esi cha wo mo ne ma ya asem ketwa enye ye nko ansusu wo obete ekunafo mo mra ekunafo mo meyese ekunafo mo meyese ekunafo mo efise wo bible mu ene nyame hu o mo bo nti kunani ya wotumi tina se wese no nyame hu ni mo bo obi mebu kwase ase hwe wa se de osi sore ye wo hu no ba ye hu no 1 week na be ma se me ma wonko ba bia na sika hye me ho sika hye mata so enti 1 week be ya ho ade na ma be ya wedding na ka ho how so for kra wedding na nkedi kwa se o hira so wedding no ankedi kwa se o hira so ni bibia nke se wo de won sakura akomuo because papa no se de osi ba ye no wa ma ne papam obi obai bia se wo to obo ase wo se kofoforo wo kofoforo wo to obo ase ko hwe de fie akokora na mpacho ehimfa na wo afuo na ewo ampa se wo yire wu ampa se adwuma sei na wo ye ampa se sei ana se sei ese se wo kɔ ho nyina na wo kɔhwe na wo hunu kwan a wo so wo ba no wo so be fa so a wo so ne be de ebetena wan kɔhwe wo hu wakuma na ka kire wo ono de se ono kakra wɔ ne nsɛm ti ni nua mu ntumi nka nti wakuma mo wo fufuo na wo kana ana o ka cho se he na me bra wa ka cho me wona me nkasa na mo me ka cho no wo wayire enti bia ade wo kɔ no ana yede ya ma ko e ma mienu ntumi ntina mom saa o e ma mienu ntumi ntina akorafo mienu ye nyina nkɔhye kwa ye mu ho na we sounds e dan no kura bom wo so ya baba wa e na ku stash tu stash na wono abrewa na oti o obeje ho wo de woni ma fake obeje ho se wo ba ye no se wo ba hunu se ne competitor ye dey e wo ho enti se wo ya ade a oluma ye ni be dey ebeje ne ho a wo na ni be ka ne ho enti wo nsa da ne yire panyin na ameda no o ka che ne se bra beda ani yire panyin ka so omma enti wo hwe se de ekɔ na wo se omma enti oluma se sa beda na mako ono na atena hu obema wo keto ano abefa obema wo ba befa ho hwe ade obeye wo akoye wo do befa so no se de papa enye sika se kwaye na da ho nim de one ne do ye ebe nya sa kwaye na se mako wajan wo no so akofo ba afoforo na se kwaye wo no so de na fa so no se we ono no se on firi on pese obetena oba ba ko hu o pese otena mienu hu enti we ba ene ye de ya ahoya abebam e ma mienu betena fie ba ko ahoya abebamu a wo ye ho hwe enye ye anka akokora nka fa we ko ha na fa we ko ha enti wo de wa se wa ware mienu ope mienu enti wo de fa we tena na fa we tena na dan ba ko ehemu aha na we meda ade chia na we beda we ni we di nkoma we te we da hane ne ho a we te e ye de ne be ye yie me de Johnson de me ni jise oluma ye nya no jise ehode enu enti no di ja no da bi panyini da wia da bi se oni panini beda beda wono mbele bed no na ade chia no pa kuraba o mu junso wo mu no o mefa nko hwie ngu da bi ehode obey se no no ogina so di ja ntumi nya dia
eni wontumi ngwa nti wo mu ade nti media ho de panyinu so me yasa me kan so ye fon ho de me nyintum gesi yetie papa no seti sade a ebia ni amon bi ko so wo fie ho ena ebia papa ne ka sa na enye sade a wei na onipa de esese wo bi hu Johnson oba wada woni be ma ada kete so esese wo sori a ye hunu wo Johnson na ne yire panyin opere so kra nko no so because Johnson de wo bi hu panyin so wa Johnson akra me fa nkotu okra me fa wo Johnson nkotu da bi eni amon wu bi anko yie wo ho esese wo kire ye mu papa enima bi wo esese wo kire ye mu na ye ti ase yie ade a suban a ebi obeda na edi wo se na yire ne ti ase o otiase no ma ne be ware iwe oba ne tiase e na ma ne be ware no e na odi ne be fi okro no na se ne ketema no eti o se kete ne ma no no oba mu no je na wa atu ne de na kire se wate ni kunase eti ye den no be so di ti awo enti kire se bibi ye dai e hye ho enti ano no papa ma ye nhunu ma ye ntiase e na mmom ye nji wo bi ba ma me ne tiase e adwene mu fan omodam onyare se wo gine ba akomo ba foforo ye nya ne sa papa e ho de da na sa adwene ho na fa nkola ne sika ma no ukra no yese oba no so kwa woni ne ntie o ye bi da fa ne se no wo sa ne ntie o ne ntire ba bi o na ba gine ma akọ da bi ma akọ ememe bi nsuya nyansa ye mfa wo bi ba na adwene mu fan ma me adwene mu fan wo tumi so de koba edwale ne ma gine ma se ye de komo ba foforo ye nya ne sa yanya ne sa sika no ye de ya wo ya wo di sika ne ba wo ma no ne bedie fa ne se wo ma no e ne bedie enti papa is hadwene ni firi wutirim de wo ma wo se afutuo ni firi wutirim na emo abebre ma wo me da se na evangelist mama me sha se mfra yi enkola na do mu kọ no woni we na wo no ana ye we no ma no a ne kunu wuja wo Debbie woni na wo mi no tunu no oje akomo obi tunu no oje akomo obi ko fa ni sese no kra nyo ne ne sati mama kan kire kanjaga ni se wo ye wudi ni papa wo ye wudi ni papa in the first place entra wo betwa gali se woni yire o yire wu ama o pene so ma wo sa wo yire panyin wo papa ni ye wudi ni two minim ai frokro mu ye ifiade no mu kwa sorry eko shiraso ishiraso no ye mom certificate na se sofo de mum se guom so kake me papa ro we wudini kire se in the first place kra no de girl ya kugina baby a ense se odini kugina so timi no onye ska no ro kokoto a ka bedem two sister yin so mesra no a ema na epade afo bebre no ye bosika so kire wa na mo ho po cheche no enya de abiri nyina na iska okọ na be ma behu na wotwe pe wosim be yo wan de aye wan fro e de enko a fa kontem bia ye kro lobo ti se wo koto asase na nipa ko de pepa ne hye wonsem no mesro ye intentem sin intentem nya sa ha de me pa cho da no asafa ni pepa man na ju sika eye kro no de aware bia ni wa even abusu aware mpo a seba be hunu na awotwe na ma basem be yon wa de aba ensamafo ala abusu an so tena ho je sa ahoade ye mere ma de meka nya de sister nso no so nani ana ho nka oba ukura wo ye kuna de nka afi maya adidi enko a ni nyina ye se opia ne bed na gu nkrofo so ma won kola num timi obi obeso mimu a obi obeso obu wonim sa na wo num nti sa be na said nanu said ye ka kire ba ko yi obo wo sinkete mia na me hwa ma de me yekura ni ukuro ma wo mukura ni pa ebrebe anu kra do ye kura nkofo be ye wo no edoso na boso me nso na me kura me de me afi ni boso mi numi sila manfo bis didi matem se ane na mama na nche na wo oba kra de wo kra de nka afi no kra oburo afi ansan wasa kwa ware bu from eji abesere ye nua ba no ese enye esi awi wo so waja ni ma no so e de ane de obaye ho ade enti obegina de ne de obegina de na emre mu nso no
o say omunye nuru brekra be mama Ghana mra be bia ni wa o pass mas na me kan o ma je nkura mra bia ni wa chese ji so di mfie sei o ma je nkura no wa bra ono kra oba won ne tie no wakwa hono cross no ne hono say wo kra yo ba no ne tie nkura ni sisa o say ade a one ne yire ne tie dia o be na ade Messi Makom, emre bia ni baby ase, gise mfie nso, gise mfie. Beti na ade na ye ono kwa na ade. Ah, wo so aja wade, kanja gani wa ba yo ho ade. Debi o be ma ni nya kanja gani o. Ho na ye kanja gani. Kanja gani kwa emran. Ne yire no, aha. Be ma no ya Elijah nya kanja gani o. Ne yire no, ne yire pani no. O se no wo yire.